Thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule November ni somni pasari sang ni somni panga ania Mizoram chunga thil thlenga langsar zualte hilo ngai thaliangu tukin khan kor tha khuwa namdang majon tele anlo fa bru ho in kara in mu thiam lo na thlenga hemi wang hian kor tha namdang curfew puanani kor tha tanga zalen thu don danin tukin ni somni pasari thlasom pakhat sang ni somni panga khan namdang majon tele an mi chhor bru te chu kuwa chungchanga ani mu thiam dawa kholaya boina te naw deu achua kani hemia wang hian kor tha join vc le olengio te chuan voina tan kor tha kho chunga namdang curfew an puanga he hian zoma hlo hlea majon tele bru te in kara po boruak thalo aum zui lo nia thu donani Hlimen khotlang in zan khathil thua mithi pathuman neya tukin khan an thenom veng pathumin thlanan laipui Hlimen khotlang in ni zana mithi an nei pathum te hi lumen ngai ve kan nia Hlimen a hian section wai me parukomin branch wai me swai tu ten mithi in tina section ni zela in kopturin ruam manna an siamani tukin khan thlan pathum lai ni in sai khama kon mel thum le samtlang thalai ten thlanan laipuya an vai hian voin sundar som pani vel khan vuyan nia thlanmol pakhata phuman ni mithi pathum te hi Hlimen Presbyterian Koshana loi vek an ni voin khan Champhai High School Golden Jubilee lomna kalmek ni na chu Champhai not bill to MLA Engineer H Ginzala la chuan khwalian ni in man pui khwalian Engineer H Ginzala la chuan Golden Jubilee an mang thei chu an van nei thu soin Jubilee danga chuan tuna telte hi tel thei to lo tam tak anom to don awangin chu chuan Golden Jubilee hi atilu zual tia soi Zirlai Tetan High School hi matric pass na le Paul son na mai ni lovin an nung chang le an chuang tu anate an malam huna an ni na siam na huna ni thu a soya high school a hian engang mi nge an ni don ti a in tran thu a soi tuna tanga tum nei apoi mo ti soin an tum ti sang turina fuya an tum ram thleng che lo ma se tum nei chunga lekha an zir phot chuan chu chuan chakna le phur na pe in lekha zir konga na satakin chu chuan a pui thin ti a soya tum nei lem lewa lekha zirte sang tak thlen har sa thin thu a soi zirna kong an zo hian dikna konga soilu se adu thu a soin exam hall a enton tumlo turle an thiam chin china diktaka exam ngam chin turina fuya dikna nun pui tlat tu Mahatma Gandhi pokha nampa tia ko alo ni tak thu a soya dikna tantlat te chu topa anding chuak thinani atiani kholian chan mani in thunun theina apoi mo ti soin tuna tanga an zirtir tu le thu ngai poi mo turin zirlai te cha mani zirtir tu te za ngai lo zirlai mi lo tling anom ngai lo thu a soi thiam thele mi chang kang tak po ni se zirtir tu te za ngai lo te chu an top mai thin thu a soya thian kom konga po film khura rihlo le kai noi la ka film tlat tum tur le an thian kom ten lo ti ma se ti ve tum ngai lo turina cha heng kong sang sanga hian mani in thunun thei ni tlat turin du sakna a hlana ni he hun hi pilal him thangi khiang te headmaster in huna kai suaya Mizoram ke VIB chairman pusi la rem lian an thu a soi boka pulal lupuya vice chairman Golden Jubilee organizing committee in lom thu soi na in huna kharani Champhai High School Golden Jubilee lom na hi veng thlang not VC te zirtir tu pension to te MHP veng thlang not Champhai High School a zirlai lo ni to chin ten an tel puya ecoculture zai mizo namlam le in ti limna sang sang om boka khwalian hovin Golden Jubilee ruai an kil ho ngalani MNF treasurer pularuat ki machuan voin khan LADC huam chung khwa lungtian rollbook bolpuyan ji sia chang kon le lungzar chuma te hunam hanga heng khwa thu asoina sarkar chu ICU wa om aniber an tok an nung tok anibere atiani puruat ki machuan heng khwa hian thu soin ZPM party hi dampa by electiona anin sethlum to LADC anin sethlum le ani longtlai bial tu ZPM MLA du lo danin candidate set ania advisor to CM atang point ban atum pha hialani bial tin deu thowa anin sethluma ZPM bial tin deu thowa anin din thuani LADC area ZPM atang an bang chumchuma ZPM ban san chu trending le ani atiani MNF treasurer chuan ZPM party te hian dampa biala an zorangin na te ther lo sang anon zor le meka lo oi reng su
amutur se sa in restricted tender mangin andu zong na an pe fel vek to atia ZPM hian ARB kin nei sakan tuma an hlo chama tu na chuan indu sakbik na manga an sum tuakin party office turan lei fel to ZPM party le an mi te an thau tul tula mi puite ro chu kan cher tual thungani atibok chia kan tipung velo wangan tia chia sang sang an tipung thura GST atlaniam zelangin ZPM sarkar atlaniam zelani pufai man aletin apunga electric bill apunga kan sarkar hi ICU wa ani ber an thok an nung chok ani bere atiani pularuat ki machuan leiba apunga masona na thomumal an neilova phailema ho tulian dora kalngam anom manglova an ro rel na reng te hi chuan mang ro relani abuai noi to mai ni atibokani MNF Vice President Lalchan Maral te chuan Lai Autonomous District Council in Thanpuilom tura campaign hun an mangmeka khosang sanga atlona thusoin Longtlai District chunga sarkar thar MNF kai shwe sarkar apian nge rin thu asoya kan king puite hi sumle pai nga tak an nia keini chuan sumle pai chuan tur kan nei velo pathian changna ringa mi puite na thok turin kan ranin zuar mai ni atiani pulal chandama chuan ZPM ten sarkar ve chakin thule la mangin zora mi puite na satakin min oya kalphung thar mi pui sarkar kan din don kun na thok tu te mangai tu kan lo chuak do ne ti in thil tam tak min tiama ko san thinlung ne zong le thalai te ne thei tur zong in anin zuar kuala sarkar na thok te tan I tom takin anin zuar bok MNF nilo Congress nilo kalphung thar sarkar kan din don an tia zoram thatna du tu te chuan an ni nge hi pathian bel ruat an niang ti in ne takin sit somni pasari kan pe ani chuti chuan beisina sang tak ne na kan thlir thup lain sakei beram vunsin khari lote azia alo aze trial alo langa ache shuta aberam vunsin aloin lip chan angkhan he sarkar hi ani na tak alo langta ni atiani he sarkar kumni pola tlingchi alo hi thlir dan kan nei ta an sarkar vung lai takin Sinlung Hills Council in thana antla dampabial by election a ruling party chu sang taka tling tura ngai an ni lain vote zanga somruk le pani in molpho takin an tlale ani pulal chandama chu an ati ani voina sarkar mek te hi shin than an nia anin ban siak tan mek bangle mek turte po anom ti soin ZPM chu belke phuar khom tui pai theilo an lo ti chinang kha ani thu a soibok MNF Vice President chuan lairam mi puite du sakna nen LADC ma kwa poi mo tak soin LADC a sarkar na kan chan chuan mi pui thlan tlin ten an du duwa an mani party le an mani thlangtling tu te anin son san thein chinna chu ti top kan tum dona namza omna te wong turin anti defection law man ani theinan ma kan la don ani ati ani MNF Vice President chuan kan state sarkar in ramri nai lama omte kanu naw lai mi puite tan poa thalo FCAA sangni somni pathum a adopta ka wang hian kan namza omna te 6 schedule nuaya district council in ramle leilunga kan thunei na zong min pal chiat sakna zong te kan nampoi an khoina te hi ria kan lokom ser angaya ni ati bokani ZPM sarkar na tho ro pui tak an mu wanga lavin MNF party an khur meke ZPM le MNF na tho khai khin na ro pui he thu hi ajiak tu kan re chi alowani tunla ya rem le rem lova ZPM ministry be na satu ber MNF ho politics khelchan ber hi an ho tu pa puzoram thangan alo puang chiang to leya apum pui tuang tlang chale aril phiar fatu ten an chang thin alo ti zar to ani kha kan la sebe ko me zep thu a cheng lo MNF ho politics khelchan diktak chu mani in check ar bom le in hai vur hi ani ti hi hai tur om mol love kumsom ni chung te me rambuai hun thim lungai na chum puya mizoram min shwai lu nu le mizo mi pui thi san tam takalwan ral nuwa thi sen luang ve mi alo ten state kan lo kan ni ho ve sama remna le muan na noya ram ro rel na phong an han chel ve a ma se lal an han thot tak mai chu pui takani mani in hai vu le in check ar bo man thak le wang mai em ni zoram kha an lo cho boya mizo thi sen an lo luan tir ti hi tunlai thang thar te zona langsar tak alo ni chhota mek ani zok hi engle khole pum pui tlang chale aril phiar
lo choma lo hop chin tu MNF politics game ching tak le zoram siam than na na ro pui tak tak thok mek tu ZPM ministry an beidan style ching tak tak te hi han pho chuak te ang Burma kubara smuggling chungchanga MNF sarkar lai khan Burma kubara kha amaka tam an lo tol lu thum hum maya MNF sarkar khan mit an sia yani kha smuggler te zokin kubara tol do dal tu champhai DCP Maria City zoli laka FIR te kha an thelu rap zokani kha pui takani pui tak chuta trip khat zela cheng noi ni singa khon saka chekge zongjong kaltlang tir an ni dan thlenga soi aum le zela heng thu te hi MNF ho kam chu ka tangin soi fiana kan la mungai lo an lo khosak dan hi ngai tu chian po le rap thlak zok la sarkar chunjom seng tin tak Mizoram hi omang mo heti lai hi MNF sarkar hun lai me ka man le che khol kubara chu scholarship DC chuan court order zoma ma ala ka wangin action in a the thanga chumi chu MNF ho chuan rem chang ale ve in ZPM beina tan an mang le daya kha kubara te kha ing party sarkar la ya lo phurlu nge an ni tu teng ya kai kuang kan chiange Mizoram Burma kubara phurlu ani la ya mit sei tu MNF sarkar kha kan chiange MNF sarkar la ya manganga lo ruma mitri lo luang thin Mizoram kubara ching tu te chuan dik takaro rel tu ZPM sarkar hnoya lom takin an thora te an seng le ta Vaibel chetam takun na thok tu te kuta alu ta hem mai ani hi MNF khala sarkar se jong kubara ching tu te hi eng tin takomang mo ma se ale linga vutti thorbel an soyangin smugglers te lalthon na sarkar siam tu MNF party te chuan kubara smuggling ti topa zoram siam thatu ZPM ministry chu kubara shal tu ti in an beile dai niamole sarkar na thok aikal la khable discipline chungchanga MNF le Congress party sarkar ti thengai lo le an ti ngam ngai lo sarkar na thok aikal lak ti top chu mi pui sarkar ZPM ministry chuan atakin a local pui thei bik ta tlat mai hei mai ani lo MNF le Congress sarkar la ya lo in thada le Mizoram mi pui te ta na dor har sarkar na thok te chu discipline thatak noya ZPM ministry chuan ain kol theile bik tlat mai MNF le Congress sarkar chung kum somli chung zat kha sarkar na thok te khan dan chunga leng emo in ti tlat to in du to ka nuam lo tolin picnic te birthday te in nei na hmuna te du duwa lo te hoi thin kha kalphung pa nga ya an lo nei man to ZPM ministry hnoya ero adana dangta sarkar na thok te chunga mi pui sarkar ZPM ministry chuan discipline chataka keng ko in office kai hun le ban hun wang dik turin biometric enrollment an kalpui tarap prap mai hetiang ba ka kalphung dik hi ombik chuang lo ma se MNF party chuan ZPM beina tan mangle thlawin sarkar na thokte fui porin ZPM chu sarkar na thokte chunga lal thotangin an beidai niamole ration card var te tana bu faiman ti to chungchanga MNF sarkar la ya supply minister chaktaka an soi pukela rin liana khan card var mangte tana bu faiman ti sana du thu kha alo tlanga puito ma se MNF sarkar khan Mizoram siam thana tur khan engma ma an langam hlollo lalna le thunei na an thlak le lu tu ka wangin mi pui ti lom lo an hlau wangin ma an langam lo heti lai hian ZPM ministry chuan siam thana hoi sen takin an thoka Mizoram sum tam tak luan ralna katwar nei tu te bu faiman chuan ti san chaka sarkar sum tam tak luang ral thin an humhim chhota ni katwar bu faiman ti san hian mihar sajok kat pol le kat eng mangte pakhat ma a effect lo heti lai hian MNF le Congress so chuan ku doril ru putura kumrei tak sum sem manga an lo ra ber thei to Mizoram mi pui teril ru an re chiang le a ku doril ru putura an lo shwai swal to Mizoram mi pui te fui pornom zia an re chiang le heti lai hian MNF party chuan an ti ngam lo ti ngam tu an siam that ngam lo siam thatu ZPM ministry chu bu faiman ti sang tu mi pui rok tu ti in mi pui an fui pora ZPM ministry an beidai niamole oil tax lak chungchanga MNF le Congress hun lai khan kong pui kan nei che china sarkar apechisia central atanga sumdil chu ringota in nga kha an thei tok le an ngam to kani mi pui te na chela don se an manin an eizo wang ti mi pui an lau boxi ZPM ministry ro chuan chom hlom ril ru ringot put ahun to lo kan tho chu hian kan kong pui te kan siam ve turani ti in
huai sen takin oil tax an la tuna po an oil tax lak te an mang tangkai chho ta hle aizol khopui kong pui rei tak resurface lo bol check tuk te chu an lo siam mam chho ta in rul ngan pa ang zarin an lo siam chho me ka ni hi ma se MNF ho chuan an mani ti ngam lo ti tu an siam that thelo kong pui siam tha tu ZPM ministry chu oil tax manga mi pui rok tu tia bein mi pui an fui pora ZPM ministry an be dai nia so thing lei sak chung changa MNF le Congress la thot hun chung kum somli za chung khan Mizoram kun thok tu so thing jing tu te so thing thar chu hi keji khat po an le sak ngai lo an so thing thar te le sak an hekin an thalna kong dal tu dan sakei te an siam sak zo ka an lo rab bet lok lok thin MNF khan in kot kaya keji khat cheng so min kan le sak ang cheu ti in kum sang kha zakwa som ko pariat chho khan an lo in zuar zar to ma se kum sang kha zakwa som ko le pariat nulama kum som panga lai an sarkar chung khan so thing keji khat po an le sak lo ZPM sarkar ro chuan price support kalpuin sumdong ten an leina man bak rul sakin keji khat som nga in quintal nuai thum chuang an le sak thei thung heti lai hian kil khata so thing manga sumdong te chet kholo na le barma so thing manga lo sumdonga sarkar lo bum tu te wanga sumkal ral om thu sarkar ngein huai sen takin alo puang bok ma se so thing keji khat po le sak lo tu MNF party ho chuan ZPM ministry in so thing quintal nuai thum chuang an leite soidu mi alovin sumdong chen ka sul nu por lai chu lavungin mi pui fui porin ZPM ministry chu sum ti chingpen tu ti in an beidai mai FCAA sangni somni pathum adopted wanga zoram shala pu na chungchanga forest clearance pek chuana dan dang kan nei miau lo wangin FCAA sangni somni pathum chu ZPM ministry chuan adopa MNF sarkar in do dalna resolution apas nuwa khan forest clearance somni pariat lai pek chu ani thu chanchin bulama kan mu FCA sangni somni pathum dan nuai nilova FCA pechuak apek chu athei si lova kan mamo tlat sia wangin ZPM sarkar chun hoi sen takin amang mai tin dan thiam ten article 371G be chanin FCAA sangni somni pathum hi kan nol thelo ti an lo soi chiang vial bok ZPM sarkar hian ti sual anei lo ti nani MNF ho hna hian zo na an zo thin chu FCAA sangni somni pathum hi lo do dal bur tawla Mizorama engdan hoya nge forest clearance in pek chuang forest clearance pechuak lovin na an thok vak vak mai do nemni ti hiani ma se he zo na hi MNF ho hian chang thei ngai lo heti lai hian MNF ho chuan Mizoram shal tu ti in ZPM ministry an beidai Calcutta Mizoram House shal tu te an nimiawa an ril ruwa shal ringot alang anima na Mizoram shal tu dik tak chu MNF ho hi an ni kumsang khazakwa somsari paruk July ni khandai to khan pulal dengale a ho ten Government of India nen press meet nei in Mizoram is integral part of India ti in an lo puang dum to chumi nu kumsang khazakwa somriat paruk ju ni somthuma India Rama state pakhat ni turin phi sakot an lo zia pui to boka Ramriya Tanpo Notice Region Organization 1971 an lo poma BEFR Notification 1875 anga kan Ramri po kha an pom ngam to lawani heti lai hian Mizoram forest clearance pek chua theina dan kan momo wangin FCAA sangni somni pathum chu ZPM ministry chuan aman ve wangin Mizoram hi India ram bung khat dik takani lo ti dum tu MNF ho chuan India ram dan siam FCAA sangni somni pathum mangtu ZPM chu Mizoram shal tu ti in an beile le dai mayani Mizoram Universal Healthcare Scheme chungchanga MUHCS chungchang hi amang to chung kwa piangten bang lovin an lom thuan soi thin poisa pek lo ngai lo cashless system ram changkang ten an introduce sang chi mumang ram po kan lo mangpha ngai lo healthcare system thaber chi kha ZPM ministry hian an kalpui ngam tlat tu hnai lo ka po sinot hospital chuan an zom le ta bok hetila hian private hospital lian then khaten an la zom du lo thung private hospital ten MUHCS an zom du lo na chan hi engberge ti sia thiam har hle cashless system ani wangin an annual turnover an income zong alang thei tur hi an hlawem ni tax te hi an pe nge peloti zona te hi ari tanuk mai
MUHCS anzom dulo na dik tak hi hriat china cha kom hle mai heti lai hian private hospital lian ten anzom dulo wangin MNF ho chuan MUHCS hi thalo private hospital point an join dulo ti in ZPM an be dai niamole engle khole Falcon Referral Hospital tipam chul tu te kha an nimiawa Assam Rifle biakin ram chungchanga tunhai MNF ho chuan AR biakin mun chungchang an lo soi vungle hlur maya kumsom pasari an sarkar chunga an ti hlotlin theilo Assam Rifle son chu chu hun relo te chunga ZPM sarkarin an lo ti hlotlin wang hian beile na turan zong ni in alang MNF sarkar masak lai kumsang ni pani khan MNF sarkar khan the Mizoram Act sang ni pani lo pass to in Assam Rifle biakin mun po an lo rin lut tel ti GAD thu chuak atangin amu thei ti chuan ZPM ministry Mizoram sarkar le Assam Rifle 10 AR ram chu asan chungchanga MOU an siamna AR ram hi Assam Rifle ram area chunga alom ve ti thu GAD thu chuwa amu thei le zela hemi wang hian Mizoram sarkar chuan Mizoram sinot nena AR biakin status sia hriat tir ani ti thu kan threbok heti lai hian Mizoram House lo hral tu MNF ho bok chuan AR biakin ram chu party office atan an du wang sinot nen atangin chu sakan tum tia sinot fui por gameplay in ZPM an lo bele dai bokani sumleng vaklem anti MNF le Congress sarkar lai kha chuan sum kha tho chua in zirtir lovin an sem dur china aleng vak so china ni mana ma se he athlona sum sem le don policy hian kan mi zomi puite rir put mang moral ati chet na sat to wangle kan politics system ati top lutuk wangin ZPM chon hoi sen takin sum sem policy alo ban san tamak mai kutling lova sum lak lu MNF sarkar la ya an lo mi se thin barma ku bara smuggling tela an lo ti top tabok he wang hian in mun to u chuak tak taka le ngam po anom talo kuwa smuggling hi MNF ho tu lok ho khan an hlok pui via waring tu anom bok MNF ho hriat phak lo chu sum hi leng wak tura siam ani lova tho chua nei tura siam ani ti hi tin tun la ya sum fa in thil an le vak to ngai lova GP mang tein anin pen sa to sum hi leng wak to lovin kun thok tu mi tai mate ZPM ministry nuaya ahun taka lo la chat thin sarkar na thok te bank account ate amulum veng to jok ma se MNF le Congress hun laya athlona sum sem dur ban san wangte khe puam le barma ku varas smuggling ti top tak wanga ol sam taka sum man huaw are tak te hi MNF ho chuan haider luin ZPM ministry a sum leng waka tlem ti in ZPM an bele dai kongpui chia chungchanga furwa tuitlak wanglai takin kanchak lak na berwai reng te tu aizol kongpui chiat wangin na satakin kumni lek sarkar ZPM ministry kha MNF ho chuan an be chiama furlain kongpui siam thaturin an norwak ani kha vai reng te tu sai rang kongpui hi kumsang ni somni July ni thuma NHIDCL nena hlan ani dai to NHIDCL kuta hlan ani to wang hian ZPM ministry nena hian Ministry of Road and Transport Government of India chuan cheng khat po sang son thei to lo heti chung hian ZPM hian he kongpui thom thatna tan hian vaibel chili lai amang ral jok kongpui an kol tu tur dik tak NHIDCL an ni zia hria in MZP le Central Way me chuan an ma chon ta chat ani hi MNF sarkar bok hian alom kumsang ni som pakwa khan emawarte atangin fan adong mana kong chian na sat zual kai na lai khamrang tu kon pui inkar hi MNF sarkar khan Satguru company ruain an siam tira kumsang ni som ni paruk thleng liability period nein an soi nge ma se MNF contractor roi Satguru te khan an siam that thelo zia kha kan threbek MNF contractor roi Satguru khan eng wanga kongpui kha siam thadu lo nge an ni MNF sarkar ho tu tenen nung thak anin hi aton wang ani lo mo tunan hatho season aloin her chuak le ta state PWDN kol kongpui te chu ZPM ministry chuan asiam tamup mupani hi MNF leiban chia electric bill vai bill chaza lai te healthcare vai bill che somsari lai te pension vai bill che sang khat chuang te GPF vai bill che zaruk chuang te lo rul chawa lo chingfel tu ZPM ministry chu en sangmar chove ta kumrei tak aizol kho pui kong pui bol chek chuk tlan som tak po rungan pa ang zarin an lo siamam ta zur maile heti lai hian MNF ho chu an lo thian rim le pekhle a
kong pui tha sa an siam mai ti in ZPM chu an bele le dai MNF ritani tiram chinfel chungchanga kumsomli chung temeu MNF le Congress ten an lo chinfel sak theilo mang mual rama MNF ritani tiram buai chu ZPM ministry chuan an lo chinfel sak le tamak mai le ZPM ministry chakdan hi chu mak jok MNF ho tan chuan zaka khugral chemchem na thamani ma se zan hekin revenue minister hlui pularuat ki ma chuan MNF ti felsa ani ti zongin an na thora ZPM in par an chuan thu alo soi vele dai mai ma se tun naya revenue minister chaktak mai phubi chan jawan zeb ne haulovin alo puang chuak ta sia maya thudik kan thri chiang ta MNF do he zia kan riat phale bok MNF lal shothun lai khami tam tak hian an lo tur na sa leya Walbeng Road kiang check bok ram tela MNF sarkar lai khan revise house site plan an neya an party mi te in hun pass an bethar cheu nia soi ani le zel abamak le zel ve mitam tak lowen kol sa huan loram thlai an lowen kol puitling thup to ti thlengin an van ne chu vak nia soi ani abar hap thlak le zelem ma se tiang khopa MNF wan khosa boro lai le an MNF ritani terampo kumsomli jet an chinfel sak theilo lai hian an thora sa veka ZPM chuan chinfel na an lo thok ve mai ti in ZPM an la bele dai nia mole electric bill chungchanga MNF sarkar lai kumsang ni som pariat ranga sang ni som ni pathumin kar khan MNF sarkar khan electric bill ti san ron na kha JERC khan kumtin mai khan an thelu tani kha makmol takani electric bill kha asang zot reng ani kha electric bill complain ngai te kha han tam mai khopa kan complain rui reng ani kha mai kha ni lo mi puiten electric bill kan bek that lai khan electric leina lama viable chaza lai an lo barenga bill pek that lo wangin semna penalty an lo choi trok bok thina ni kha tuna ZPM ministry ro chuan MNF electric bill ba an rul sak ba ka electric leina an pek that lutuk wangin loman viable changa don lai an dong to jok MNF le Congress sarkar kumsomni chung khan power megawatt somsari vel kan thar chuak thei choka chu po thal tui tlem lai chuan megawatt somli vel chia thar chuak kan ni kan mo zat ero megawatt za somnga chuanga ni ZPM sarkar ero chuan tuna hian tui rini HCP te tui vai HCP le tlong HCP te ti hlotlin tumin a be chhomek thung an tum boka an hlotlin ngei arinom hle an ro rel hun chung ala reilo ngai tuin an na tho te hi ro pui takani ma se MNF ho bok chuan ale linga vuti thorbelang hlovin ZPM ministry chu electric bill ti sang ti in dot mulumin an pu ve thor ringot nia mole electric bill an ti san dan ero pakhat ma soi turan thangai lo thung electric bill ti sang turin JERC adil na thlen angai ti te tarif kalphung te hi MNF ho hian an thre thiam lo ani te che kan yang chumo engle khole tui real hydel project tipam tool tu te kha an nimiawa anin me tok viawe sarkar halak chungchanga MNF sarkar lai kha chuan namrun list kha alar hle ani kha political fitness kha apoi mo berania wangin thalai te tan be sei turom velo advertisement kaltlang lovin an midu sak zong mi sang rual zet an la hum maya police tan ni se thalai ri hlo tilawain drugs addict te kha an tling thei zo ka doctor lem thlengin zukla niamole MNF sarkar kha chu pui takan ni ZPM noi aero mizo thalai rual te fit an tling chhota ruihlo laka film lo te tan hun aum ve talo ruihlo laka film in vong uluk te chu police ate BSF ate zirtir tu ate an lut tarui mai tuna mizo territorial army an la le mek bok hetiang sarkar hiani mizoram thalai te nga fak chu ma se MNF ho chuan soisel na tu an ladap ngar thowa among pop tlem te lom ve zeu te chu lawong zuin ZPM an la be lo lawani hi mizoram tana ZPM le MNF na tho dan han thlir hian ain ro pui hlein ain bon ra hle lutuka vanram le sem hunang maya in person ani ZPM ministry na tho dan kalphung reng hi bel chiangila mizoram mi puitan a thatheng bera na tho hi an thu pui ber ani ti hi tuyanga lang chiangani hetila hian engman ro po mang selo tui fi men adai lo chuan tuinu pom han mai tur ti thupuya lo nei chin tu MNF ho chuan thei paling ko in dot mulhum nen ZPM an lo be me ka ni hi ZPM beya an sarak vak lai hian MNF ho hian policy le
manifesto soitur pakhat ma an nei mi alo thung kumsak ni som pariat khan ACDP cheng nuai thumin dong don ani NLP dong to zong point in dong le vek don tia anin zor wangin ti pal thil thu in an lo sarkar vele hlawa ma se kum nga chung khan cheng nuai thum don reng om lo kumsak ni som ni pariat election lowam tura po hian MNF ho hian policy le manifesto zor tur reng nei lovin dot mulhuma ZPM bele mi pui fui por hi an policy le manifesto pui ber ani mai thalai te ti dan taka MNF hi an future a bright lo le MNF le Congress ten kanram mi pui moral na sataka an lo ti chiat te hi voile khata siam that ngal bur thei ani lo ma se zoya siam that thei ani zia ZPM ministry a kan mu me kan hi MNF le Congress kal dana kal ve du lo ei ru na laka ming hliau na nei loram shoi tu te hi ani lom ni Mizoram mi puiten pathian hne na kan lo dil thin chu ei ru na laka Hlimen ZPM ministry nge hi ani kan tong trai na chan na chu MNF le Congress ro rel na mani in check ar bom na le in hai vur na politics pai tha ZPM ministry kan pian tir hi pathian in zofa te chan chua na tura kong min hon sakna dik tak chu alo ni e